Itu cacing tapi lumayan lah mau makan kirim-kirimnya. Anjir, gawak jeung eta. Tanah jeung jubutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channel Kang Uto. Ya, kali ini dalam rangka kita hiburan lagi teman-teman, ngabolang Sunda biasa, mencari belut-belut babon, mudah-mudahan ada teman-teman. Ya, kali ini teman Pak Utok SF alhamdulillah meskipun cuma 4 orang tapi 5 orang sama Utok SF, tapi mudah-mudahan seru teman-teman ya. Kali ini kita kenalin dulu teman-teman. Pak Iim. Mantap. Suwe. Biasa apa ayeuna meureun. Odik biasa teman-teman. Aduh. Lumayan lah. 5 orang juga. Mudah-mudahan seru. Aduh, Neng Layung banyak pekerjaan biasa lah. Model teman-teman, ujung model. Ya sip, mantap, mudah-mudahan seru yuk. Sip, mantap. Ada pungku. Ya teman-teman, alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya tuh. Di sana bisa teman-teman tuh, di kolam di depan tuh banyak kolam. Terus di belakang sana ada kolam. Ini berlokasi masih di Kampung Kikisik teman-teman. Mantap lah, mudah-mudahan seru. Yuk sih, ntar lanjut kalau udah mulai. Yuk sih, mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah udah nyampe tuh ke tempat spotnya tuh. Yang di belakang nyimpan motor di depan rumah tadi teman-teman. Tuh Abah udah mulai sama Kang Odik tuh. Ini kolamnya udah mulai turun teman-teman tuh. Ini kolamnya tempatnya teman-teman. Oh, ini kolamnya. Mudah-mudahan seru teman-teman ya. Yuk sip, mantap, lanjut. Ya teman-teman, alhamdulillah Mang Iim ada sambaran teman-teman tuh. Wih, bener narik lagi. Kayak dia ya, kameranya di sini, di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak kita bolosan gitu. Oh, ada mau masjid langsung. Wah, ini sok ces. Songan deh. Alah. Kayak urak iya di bawah. Aduh. Ya teman-teman, lanjut lagi ntar. Aduh, barusan gagal Mang Iim, mantap. Ya, kita coba lagi. Cik, ayo we. Debenang. Oh, coba gere. Waduh, oji. Muni ngojok pret, uy. Manya tuh benernya tuh sedikit narik teman-teman. Alhamdulillah. Nah, halusnya meting tanah pun pancuran. Tuh, dekat pancuran. Nah, gini. Itu narik deh itu. Narik. Ya Allah, bener dimakan emang. Ayeuna mah dimakan. Tuhan setod-todan lah geus tarik we. Bismillahirrahmanirrahim. Cet. Setod-todan geus dimakan langsung dan langsung diterei. Segede gitu yang penting mah poin teman-teman tuh. Mantap lah. Mantap emang. Namun di bodas gitu lah. Gede Belut lagi ya mah. Delu gede hulu. Kirang emam lah, mantap. Ya strike pertama Mang Iim barusan gak dapat tapi sekarang dapat. Alhamdulillah mantap ah. Ntar kirim-kirimnya mah kalau dapat babon teman-teman. Mantap ah, lanjut terus.
Ya teman-teman, alhamdulillah Kang Odik ada sambaran, barusan Kang Iim dapat. Sekarang Kang Odik. Kok ngabalat teruk aingnya. Aduh, mantap ah. Lanjut lagi, gagal Kang Odik ah. Alhamdulillah teman-teman, Kang Odik aduh pasti dimasukin sambar lagi aduh. Barusan gak dapat. Mudah-mudahan dapat teman-teman. Kang Odik tuh. Wih, ayam rod gitu. Wih. Ini. Ih. Cacing tapi lumayan lah mama kirim-kirimnya. Walah, bukan nama mantap lah. Makasih Pak. Tas biasa. Tas biasa mantap, lanjut terus. Ya teman-teman, kita mau istirahat dulu, makan dulu. Aduh, udah lapar. Pukul 11 teman-teman, aduh belum makan. Alhamdulillah udah pada strike Bang Iim sama Kang Odik. Tinggal Kang Utok SF sama si Abah teman-teman. Sekarang mau makan dulu tuh. Tuh lagi dikeluarin nasinya tuh. Aduh, nasi bungkusnya tuh teman-teman tuh. Dikeluarin. Wah, teman-teman tuh. Tuh. Mau makan dulu teman-teman, ntar lanjut lagi sip mantap. Tuh teman-teman, aduh seadanya aja tuh sama hati hampela campur ya mah, aduh. Makan dulu tuh Abah. Tetap teman-teman lah, udah beres makan kita lanjut lagi. Yuk sip mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah aduh makannya udah beres, aduh udah terisi perut, udah tenang teman-teman. Sekarang mau lagi tuh Bang Iim. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan dapat teman-teman ya. Kamu mulai turun lagi yuk sip mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah baru beres makan. Abah tuh ada sambaran, sok betot. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Abah jilun teman-teman. Wish. Wish, aya gituan. Wish. Nah gini gitu. Gana sih nolok lo ditewak, ya nolok nili. Mana? Ya belut ah. Sok tewak we. Wah, baik segede gitu lah. Lumayan mantap teman-teman. Alhamdulillah baik mesin jeung rumput jeung jukut lagi. Sip mantap ah. Lanjut terus. Ada sambaran tuh. Mudah-mudahan dapat tuh lagi narik. Wah, tarik tuh. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi rejek. Mantap ya mah. Teman-teman tuh. Lumayan babon tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selalu terdapat Kang SF, nambah terus, gak bakalan kalah. Mantap teman-teman lah, kirim-kirimnya buat subscriber sama yang nonton, yang ngalik lah, pada sehat, gampang cari rezekinya mantap. Lanjut terus, sip mantap. ya teman-teman. Kang Odik alhamdulillah lagi narik cina tuh, aduh, wih mana? Alah, nah gede ya, mundur gitu. Ngabir, gawak jeung eta. Tanah jeung jemputnya. Aduh, aing. Gagal. Geus nol, gede gabruk. Aduh, teman-teman. Yang Odik gagal lah, mantap ah. Lanjut terus. Ya teman-teman, Pak Utok lagi disambar tuh. Ada sambaran teman-teman. Mudah-mudahan dapat teman-teman tuh. Mudah-mudahan
Dapat. Nah, narik. Gila, dia menarik gitu. Apa? Tuh, Oh, jangan tuh keparas gitu. iya. Syok lah, cina. Dicoreng gitu. Naon saklorong teh kalau ditukeun, nak kojakeun. Wajar emang iya. Ya Mang Im. Gitu. Tuh ka Mang Im geun lah. Karena keresek itu keresekan lah. Tuh, sedikit-sedikit bawahnya. Nah, gini tuh waduh. Pantang lu seetik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan segede lah. Ya mau nih jadi Segede sarua. cinyir. Iya, Pak. Sarua. Teman-teman Nanti kata malah di video. dapat cacing semua. Yang penting mah poin nonton. Enggak dicoreng Kang Utok lah. Kirim-kirimnya buat YouTuber subscriber lah. Sing sararehat mantap. Lanjut terus. Lanjut terus.